umwana etsile ya nayo umwana wa listana wa kumumanya ta etsile ya nisimu bariyone hele basi ari shina etsile nisimu yone hele wali makaniko wetsi simu nambole etsile ano nisimu yone hele bayaya numbuli mukhasiwasi bayaya umungwani mayi wa TAMUSEO umbulilise munyonyole nyosheni wakawo kunyonyola mala akutanya kilo mutsu mushalelo wo uwola umukhana wa lista etsile ano nisimu yone hele basi wamala wano mari ari uwe ukholakana khone bandu bakali manya ulikho nomundu ungona tsisimu esumanyile basi nena amulakana namulomende namanya omundu mutwela ungona tsisimu mumbale mumosana esi bamanyile ate weka mazima umanye shesi akhola nayu Richard Phone Services niye wakumanya Richard Phone Services ta namba sendi balanga ni open gate niye wakumanya ta neitse kurebewe tawe kurebe kuli kumbita wachibone shonyene mbona namulomende kama nganyo wande banu basi wande ari majala muhuru basi wamba nako wawele kama nganyo mama wa TAMUSEO ufukiria no mukasi wabulafu umonyela mumbaru world stress ali hulo mai amonyeye muhurari no Richard Phone Services mwe naba wamushirimbe mbali basi namulone limba wabula iku protection ane hasitele kumina musafu ano kuri public street nandi tsyayo angona buli simu iyonehelo bayonehele shina ni kuchikoba samu mbele ndai katoni ibitsela kuma simu byosi tsana bubuli shikuka ali nabyo wana mainanga wele mubitu umuhana bawa miliyowa wabaza mata ale nimbani baba wa TAMUSEO nanga byali kuloma byo bitufu olandi wagata amazuku ndibulafu isa nakumiye kutambi mungo muni kama pesa kasufu naribona kutandia kufuna bangazi babese mukweli kubaba wa TAMUSEO ayaya elo mukhana kwakushesana kwa deni mungo not papa nango kani aho kamazima umukwiye mase vuba walo ayaya nabulira bula ye bona luboni ugofaje ukaba utaula nimao mwana kaniye buli shindu shositsana mule botsamo muni 70 years old man maina mugana wa miliya ali nimbanya tomubesem maina we wamubona uhalayula papa tawe papa wa TAMUSEO kaba wafunira omuhasi ukundi ibulafu how many times wena wahololya nakufuna tsidamu tsimbesemu look at the top of his head.